magnesium and magnesium can help you relax at night, but also helps you go to the bathroom, which I need to help as much help as I can get. Because when you're very low carb, high protein, and you're just eating with no food, for some reason your digestion goes to shit. So having a little bit of that at night while I enjoy my fish salad, and that's gonna be meal number 4. Nedelja, od zunaj vreme je sivo. In jaz sem doma in chillam in snemam nov YouTube video. Ko so folk in dobrodošli v nov YouTube video. Je že kar popoldan, jaz sem pojedel svoje kosilo. The bulk is going really, really good. Danes imam res par stvari, da ne bom depresiven. Jutri je, 4. oktober in ponovno se začne faks. Jej! Ful sem vesel, res. Danes par stvari tukaj doma, da rešim, pa da vam takoj pokažem. Glavna stvar, ki mi mora uspeti v tipo 1 uri, je preurediti ta zid. Imam te 3 police iz Ikee, imamo prav to dolgo. In ta dolga šla tako. Tu, nekako, in potem imamo še te dve male, eno črno, eno belo, black and white, eno šla tako tu gor, ena tu, nekaj takega, tipo, če se vidi. Že ki je začela šola, sem si vzel ta tipo koledar, ki je tipo cel mesec in si lahko gor pišem stvari za šolo, tako bla bla bla, kaj vam, kaj nimam. In to mora tudi tipo sam. Tako da zdaj bo en ful zanimiv timelapse mene, ki delam. Koledar iz A. Zdaj najtežja stvar. Ta support za to veliko zabit v zid, ampak najti prav positioning. To bo zdaj zanimivo. V glavnem, zdaj bom jaz to vrtal in potem naredim isto še za te dve male. Zakaj je to? Še za te dve male, torej da najdem positioning tam, da je dober. In potem pokažem, ko je finished product. V glavnem, 100,000 years later mi je rabilo dosti več, koliko sem mislil, da mi bo rabilo. Zdaj samo da spravim vse to in vse to. In potem pokažem, kako izgleda vse skupaj, ko je gor. Zdaj ne vem sploh, katere stvari bom imel gor, ampak dobro, nekako bom zapolnil. Evo me folk fresh out of the shower, sem tekel še shower vmes. The end result is here. Vse je narejeno. Zgornji majhni šelf, spodnji majhni šelf, velik šelf, to sem sprašal, da bom tukaj dal in koledar. Jaz sem kar zadovoljen. Mislim, da je tako ful ta nek, bi se reklo, modern, minimalističen stil. Večinoma Ikea, pač posamezni deli, ampak potem stoji tam neki art pieces. Zdaj pa se pripravljam na gaming stream od Komadota, se mu bom malo pridružil, bom malo gameal po dolgem času, še en energy bom spil, da malo gameam s Komadotom na njegovem YouTube streamu. Bom dal link njegovega YouTube channela v descriptionu, petega pofollowat, če vas zanima gaming, seveda. Zvečer bo bolj chill, tako da sploh ne vem, kaj bo naslednji klip. Nadaljujemo kar z videom. Ta video bo tako malo bolj random, karkoli mi pride, da snemam. First day of school done. Sem rabo kar potruditi za narediti to neko ravnotežje med content creationom in faksom oziroma university
šola, faks, bolj faks, fakulteta. Malo je šok, ampak dobro, prvi dan je za to. Bo šlo malo bolj tiho? Ne, ja. Hoče da ga pokažem, verjetno. Ja, vemo, da si šef. Vemo, da si šef, tako, yes. Jutri pa imam nek psihopatski urnik, začne ob 10 in konča ob 7 zvečer. Dan predtem, ko releasem YouTube videe, ki bi mogel imeti malo več časa za editat, ga nimam, ker imam, pravim, faks od 10 do 7. Bom rabo biti spreten v tem, da se prilagodim faksu in da to vse v bistvu skupaj da povežem. Torej snemanje, editanje, objavljanje, šola, delanje za šolo. Setup od včeraj, ki sem ga sestavljal, je postavljen. Prav mi je všeč ta productivity setup. To je productivity tip, da ali imate nekaj zapisano v remindersih, ko se nekaj dogaja, ali da imate nek takšen tipo koledar, kot ga imam jaz tukaj, kjer so tipo vsi dnevi in potem si pišeš, kaj se dogaja, kjer je dan točno veš, je naprimer šola, tako da. To je nek productivity tip, ki je meni ful pomagal. Današnja jutranja kilaža je bila Današnja jutranja kilaža je bila tipo 77,3, mislim, da zdaj sem tipo v 3 dneh šel iz 6, ne v 3 dneh, v enem tednu, recimo, da sem šel, ki je bil ta moj rojstnodnevni teden. Hvala vsem, ki ste mi vošli na Instagramu, hvala vsem. Sem jedel malo bolj hrano, ki recimo je tako, ni lih primerna za bolka, ampak za rojstni dan sem si pač tudi jaz privoščil, na koncu nisem robot, bi se reklo. Ampak od takrat, ko se je pač to končalo, sem šel samo realno 0,3 kg gor, tako da kot mora biti, zdaj sem back on track. Zjutraj sem si naredil neke egg whites z tuno koruzo, recimo torej jajce z toastom, tuna koruza. In za malce v šoli sem si naredil klasične ovce, lahko bi malo snemal, ne vem zakaj nisem snemal. Tako da opazite pa tudi, da lahko že kuham v novi kuhinji. Pričakujte videe kuhanja, končno, ki me zdalno vprašate, kako si to narediš. Videe, kjer vam pokažem, kako si, ne vem, pripravim zajtrke, moji 4 najljubši zajtrki, 4 najljubši, ne vem, karkoli, pač takšne videe pričakujte, ki vem, da so vam všeč, vem, da vam pomagajo točne količine, da vse vidite. Kot sem že omenil, pač najpomembnejša stvar za ta bulk mi je, da se pač izboljšam mentalno in pač fizično, mentalno, glede tega, da res pač samo, da sem consistent v vsem, kar delam. Torej, ali je to šola, ali je to content creation, ali je to nek self-improvement. Samo, da sem consistent in mislim, da če nekako delaš kvalitetne stvari, ki so ti všeč, ki folku pomagajo, ali ki tebi pomagajo in da si consistent z njimi, da boš prej ali slej dobival pozitivne rezultate in pač to je absolutno cilj za ta bulk. Se vidimo v naslednjem spontanem trenutku današnjega vloga. Another day, another coffee. Mentalno se pripravljam na ta dan faksa, kjer bom na faksu do 6-7 zvečer. Upam pa, da bom imel zvečer čas, pač v fitness bom šel sigurno. Danes je načeloma na programu pull day z deadlifti. Se oblečem in šibam v Portorož, kjer je moj faks. Se slišimo zvečer, ko bom mentalno mrtev, ampak pripravljen na deadlifte. Ker nimam nobenega, da me snema, se bom snemal sam, ko delam, pač bom postavil kamero samo kot deadliftam, tako da bom pokazal samo deadlifte danes. Celotni pull workout pa pač v prihodnosti, ko bom imel nekoga, da naredim skupaj trening. Danes ne bomo šli na nobene 2 rep, 1 rep max, ampak bomo držali v bistvu minimalno število repsov na nekje 4. Torej bomo delali rep range za sesigret nekje 8, potem 6 in potem najtežje 4 bomo videli, do koliko kilaž bom pršel. Če se spomnite videa s Tašom, 1 rep max sem takrat imel 170, tako da bomo videli, koliko bo to 4 rep max.
To je pač prvi pull workout uradni od tega bulka, kjer deadliftam, tako da je to ta nek prvi deadlift trening, kjer moram malo videti, kje sem z močjo in potem iz tega treninga cel bulk napredovati. Let's go!